Ngiyajabula kukwethulela sinkwa lesifresh lesitawukuniketa emandla ukhanyiseleke nasendleleni kuze ukhone kuma usime ucine endleleni yakho ekuphileni kwakho ikakhulu ekukholweni kwakho. Nawo umcabango welivi laNkulunkulu ku-Exodus 13 verse 17. Ngesikhathi iFaro akhulula sive sema-Israyeli, uNkulunkulu akawahambisanga ngendlela lejubako leyayidzabula eveni lemaFilisti. Uma bengingake ngibambe lapho, ngiyacabanga indlela mayibukeka iyinze, kwabakhona lababamba umthandazo, kwabakhona lababhayinda Sathane, longafuni basheshe bafike endzaweni yabo. Kepha lalela, uNkulunkulu akabahambisanga ngendlela lejubako. Tikhona tindlela letiyaye tijube, tikhona tinto lesiye sifise ngathi tenteka kusasa. Kulokunye size sizile to speed up things, kumbe sizile kuze tinto titewushesha tenteke. Cabanga, kuyenteka letinye tintfo tingabi naSathane lo sizathu ukuthi tingendeki, kube nguNkulunkulu wakhe lucobo kuthi angeke tenteke nyalo ngenxa yokuthi kunalokuhle lasicabangela kona. Lithini iBhayibheli? Lithi uNkulunkulu wacabanga wathi. Lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu nawe noma uneyakho imicabango, naNkulunkulu unemicabango yakhe ngalesimo, ngalendzaba, ngalempilo. Naye uNkulunkulu unayo imicabango. Lithi-ke uNkulunkulu wacabanga wathi angifuni kubahambisa ngalendlela. Yiphi indlela? Lelemfishane. Leni ngoba ngafuni yini ukuthi basheshe bafike etintweni tabo, ngoba ngafuni yini ukuthi basheshe bafike eliveni lesethembiso. Cha, lithi iBhayibheli ngoba nase kufanele babhekane nempi, bangahle bajikise tingcondo bese babuyela eGibhithe. uNkulunkulu uthi basengakalungeli impi, esikhundleni sekuthi balwe batawufuna kubuyela emuva. Kanzi mina ngifuna bacine kuze bakhone kulwa nalokutawuvela embi kwabo. Lesikhathi sa 40 years bekungasi iminyaka yendlela, bekuyiminyaka ye-training. La uNkulunkulu kungathi uyaphuda, uyadileya kuthi tinto tilunge, tinto tigucuke. Kukhona uNkulunkulu emamasela lawaqinisako kuwe, ngoba letinye tinto mangakunika usengakatilungeli, kungenteka tisheshe tikulahlekele futhi. Ufuna uNkulunkulu ube nemandla ekuthi ukhone kwetfala. Yebo, ungakhuluma ngaJosefa ukuthi Josefa wathola ipromotion, waphuma ejele, wayawuba ngu-prime minister. Kepha kunemamasela lekwakubita ukuthi acine asengakafiki lapho. Ngisho asathandaza acela labanye ukuthi bamkhumbule, bangamkhumbuli. uNkulunkulu kwaba ngathi uthulile, kanti uNkulunkulu bekamcinisa Josefa ukuthi lokhu lokudako kukhulu kakhulu, kufuna emamasela akho acine kakhulu. uNkulunkulu wacabanga wathi mabangasheshe bafike batawusheshe bajike. Esikhundleni saloko uNkulunkulu sive sema-Israyeli wasihola ngendlela lenze lejika ehlane lelingaselwandle. Uyatimangala yewena uhamba ehlane utimangale ukuthi ngimi lo. Ubambe kumbe imicabango ubambe labanye ukuthi hayi aningibambise ningithandazise. Kwentekani la? Ubokwadi ukuthi mangabe ubona lihlane kusho ukuthi lesethembiso saNkulunkulu siphila mbamba. Kwephuta kufika kuloku lokuhle uNkulunkulu la kulungisele kona, akukamele bese ucabanga ukuthi kusho ukuthi akusiko kwakho. Kwakho
noma liso lingakuboni, mangabe uNkulunkulu kwethembisile kungekwakho. Kwakho noma ngabe sekuthatha isikhashana kuthi kulunge ufike kuko, ubokwadi ukuthi ngesikhathi yakho imicabango ingakufikisi, kuyawube kusebenta umcabango kaNkulunkulu. Hlangana nawo umcabango kaNkulunkulu evini lakhe ekuthandazeni. Ubusiseke njalo. Amen.